hato ke Real Madrid kan penlong ne ya Kylian Mbappe kum uta umeli penalti tekar lane kum uta ubah khmat ban shoot ya ke penalti pe ya ke video hado ban dakot ya no ke Real Madrid kan jet kum uta umeli penalti tekar haga klub ke jongka pedang sengapa ya piki para lop ki para jor ki bujis kutenat ban pe ya ke video hakane ke channel ke jengker pa TV lada pimpan ban subscribe sengapa se ban subscribe ya kane ke channel Kylian Mbappe udai ubu pau nam kum uta orang yang lekai ubu pau nam tam jong ke referan kan ba udang dan haga klub PSG ula nek bat ke klub PSG hado hnyau teli ki sama ya lekai da ka ba ulia bantap hado arspa san pedro teli ki gol haga karier ke jongu menta uni player ubadang arpusan senam jong ke referan uluan ban penyesok cika klub Real Madrid da ka free transfer naga klub PSG ha uni ubanai ubaladeb kumba barok nangi ngitip ya kane ke Real Madrid ke ke klub ka bakhan bortam hadu kata kumta da ka basoy ya Kylian Mbappe kan nang penklan syuk ya kane ke klub nang ne shikaman haden ba Real Madrid kala da bansoy ya Kylian Mbappe shika klub ke jongka kat kum ke report naga klub Real Madrid kan penlong ya Vinicius Junior urang ilak kai ubukan sai ujongka kum uta umeli penalti tekar lane kum uta ubah khmat ban long kum uta unong shoot penalti wala Kylian Mbappe udai player ubapau nam bat ubukan sai hakini kipor ki bambanta handre ka burompat ya Vinicius Junior ubalong hi urang ilak kai ubukan sai ujongka hakani ka juk ka bambanta ubala dapat penjob ya ka UEFA Champions League pat kum joro ikalalika nagabanta jongkane ka kelom kum ta kala penlong ya Vinicius Junior kum uta umeli penalti tekar lane kum uta ubah khmat ban shoot ya ke penalti ka klem jet lane ke klem penlong ya Kylian Mbappe kuble shibon ya piki para long ki para jor ki bujus nutenat ban page ki video hakane ke channel ngin skendopat hakawe ke video kuble shibon